Berapa lama kita boleh bertahan kalau kita hilang pendapatan? Waktu bila nak bermewah? Bila tuan-puan tak kerja pun tuan-puan ada duit yang banyak. Itu waktu dia. Sebab tak kerja pun tuan-puan ada income. Waktu tu tuan-puan boleh bermewah-mewah. Okay? Kami dalam G100, saya dan leaders-leaders selalu bincang. Income ni kita boleh, income ni untuk saving. Income ni untuk kita bermewah-mewah. Income ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Income ni sepatutnya tuan-puan kita kena fokus pada saving. Nak bermewah, income yang kita tak perlu kerja. Itu baru boleh bermewah. Kekayaan, tuan-puan, bukan berapa besar gaji. Kekayaan bukan berapa besar pendapatan. Kekayaan, tuan-puan, ialah soal berapa lama kita boleh bertahan kalau kita hilang pendapatan. Berapa lama kita boleh bertahan. Okay? Jadi cuba tuan-puan bayangkan, tiba-tiba besok tuan-puan hilang pendapatan pekerjaan, hilang upaya untuk bekerja. Jawab masing-masing, berapa lama tuan-puan boleh bertahan? Saya, tuan-puan, terjadi musibah dalam hidup saya pada 30 Oktober 2018. Tiba-tiba saja, saya hilang upaya untuk bekerja. 2 tahun. Tiba-tiba, tuan-puan. Tiba-tiba. Tak ada peluang walaupun nak lewat sejam, tak ada. Nak minta tangguh sejam boleh tak? Tak boleh, tak ada. Poin tu habis. 2 tahun, tuan-puan. Saya dipenjarakan. Tak ada masa balik dululah nak bincang dengan isteri, tak ada. Jadi, poin setiap kita akan tiba, tuan-puan.